Mana cik gagang utek ke? Wah, ini rumah miku ya sebarang kelan sudah kero. Kasih tinggal kero. Mulan sudah tahu rumah meng. Weh. Ada jambar teh. Jembatan aja pada tinggi je, apa mega na pakuna patu-patu. Oh, terganti bani bau kalau kima nyamang, dena tapaku. Jina je romboe, meloji cabu pakuna na dek nole tak cabu apa? Tai semana ni, dek pakai dana anak mesu dia meloji ganti. Cibana para ka biasa itu perte. Cabu pakai isi mi. Dek minule maku ka panini ni. Ada bahan aku tumbo, apa kira-kira bamo? Tatai tu mah tu isimu tu palu-palu 10 kilo. Wah, gua itu tering tim perte. Nanti nana lo isiku marutul lolong ini ni. Apabila bahan aku tumbo, pakai di bamo mak jam, kalau boleh jam aku desi. Tapi pilih-pilih perte, tapi aja dia tepat teman cema aku rumah. Apa kira-kira mo? Gimana je balewek ke? Undang ngopat tu mamel dia. Apa juga kaya le? Ngopo sama ni kalau balewek ke awak. Nak juga. Kamu kan boleh. Iya tak aja nih lu pakai kiri sikut. Wah, tombak menuri. Itu tukang pakai kiri kue. Itu nggak pulang balik. Yang kerja emboy, mau jadi sesi nak balai dia tu kan menre, sing mak kada ipang aga jadi tinggi pakai nama kesing-kesing agak memang ipang. Alah, timing kok. Oh salah memang ko itu makasing itu ya lipat tu nandre. Mandre tu iga itu ke balai awak, tetuin nandre. Wah, kada memang si pater-pater kambo. Heh, angkat tu setiap pemalar tendre-tendre. Karena penyakit malaria ye. Ya nanti pom kasih ladu muala oba. Isko bete tapa aja ku tendre-tendre. Wah, macam-macam tu kong kena nak ambo ye. Dek pana compi majak ni bete nama pau. Manyak nolak nanti. Ini mau ini. Peja-peja ni tu mbok. Itu ni kami pulak balik eh. Cik tong di mana aku ya. Biasa aku apa ku ni sesuai kan kasih ukuran sekilo 2 kilo. Sekilo 2 kilo berarti 3 kilo nih tuh. Mana sani? Wah, aja mau tapi pengacai, mak bunga-bunga ki. Juga sana dai nang kedui mani kesi kerese 100 juta di sana ini na so cepat dolan cude. Wah, cocok ni tu mbok. Ku ganti ni kaderaku. Ku ganti ni tipikku. Ku ganti ni lemariku. Salah cedek beneku ganti topah. Mila ni mapisa kini ni je. Ini ganak mugal mau bini. Ganti bini ganti kederam na 10 juta oriko. Wah, kena mau tu apa mbok? Nak janda sepot lu anak na. Kamu kasih tu. Tapi 4 tu servis. Suruh meremani bau nero. Malu dak mana ni tu. Ya rupa sepau pokoknya 10 juta wariko. Kali liwat metok ke kombo manu. Aji ya setaliwaliwe. Nasi loki. Ya sing itu ya sing taliwaliwe. Engkau nak kuroi. Uliweng ko itu ya sing taliwe. Pokoknya dewe lo ya harus dibagi 2. Tapi sih 107 juta. Gas nak pintu anak itu kuro. Nak pangiwang. Lokat jo kami tayo lo. Ini 100 juta itu. Kalau metu memang kami si salam bono ye. Ini kan mewah ko salah. Hei, apa jadi? Malah pangiwang.
Agak lo. Pada sisa nunggu teman gue mak bite. Pada ke sisa nama gue. Ke. Pergi ni. Pergi. Pergi. Begini na ini mulut padangnya. Upat tama mana ngamak ko ki pagadayang ni. Makan sudah. Kan itu bayar tilu petang pagadayang ni. Nulis mo ka pagadayang mo. Sorry ki, namulupong ko sota. Siya ka tole matole lalan si susun ni. Kalau buku mi ambo, nako idi. Asira bu. Amma ambo. Dia cuma tole-tole, musuh gigi. Age, wasu nini ke. Nini meni bawang yang dia nak isi. Tole agama mah tak tole. Tidak sempurna. Begini. Ketupai teh. Agak memang pangiwang bo. Nyamba mui tayo na isipa dua. Mapangiwak ko si. Agam bawa manu Pak RT untuk fisik sekerese dia lu bagi duit. Siaga memang harus kerese ilisa na. Kok kak miseng ni? Asa 100 juta lisan ero kerese ero Pak RT. Nasa 10 juta mau rekam bawa manu aturnya bagi duit. Napa ini cocok? Aga masan. Iya, runtui. Tapi ya mintai. Iya, iko minta iya jepai. Syukur ko kung kawari ko 10 juta. Pokoknya dia cocok deh harus dibagi dua. Harus dibagi dua. Kau naro deh ni. Harus dibagi dua. Pokoknya harus dibagi dua. Maya teman-teman Harus Begini. Menghargai muka tak bisa ni ya cerita na. Begini. Tepor ka iya. Hargai ka iya ya pamurusui. Ero pisi si karese pegi. Iya na rupete tak dampuin ka maraja. Iya rugi na pihayal. Nana si tame memikapang ye. Napa pelek pada dah hayal, napa ngewangun. Napa pada ni banu belau seluturang mak bite. Elan sudah pasti jurusmu. Terus agak dokumen Pak RT. Pesun jurusmu di Pak Sandala Ero nak buat bulan dia. Anak setan memang dia nak deta je kak. Hei, ajak mu lari. Anak setan memang Tom ya ye. Desi nak hargakan sebagai RT. Pak RT, kasihan deh lo. Ismo ni main deh. Ini dulu, mau suka. Iya, lepas mana ya lo kau itu lo. Itu nan lalu kita bayar 3 apa? Makan lan sudah. Mana aku diperingiran ku malelang ke 1000. Napan rasa ni Pak RT na bunyo-bunyo palu-palu. Iya, selama ki, tapi mekune selama. Aja kita pikir giru memang sudah. Natanya mi ku nalalu Pak RT. Ane ya, ada nalalu. Apa ya menyuanyui? Mbok mau makan kasih ya. Maga sih ko. Makan ko apa ku ya. Dia tu nggak boleh balik. Mekuk monrotoni. Pak RT mau itu na coro esa ku boleh kipa pemagai sembako. Dia na salah kabine ku nauno na. Sabara manulan sudah. Makoto siruka patetomu. Cobannya 2 manuku hari ko sidi. Terpaksa bulu na manu hari ko sidi ke. Mana ke belum mereka? Daripada tenda. Ero manu eno ke ceritana te manu Cerita apa sih? Iro cerita nanti manu rongka ero si bawaku. Engka acara manang kali ero. Surga di bawah telapak kaki ibu. Ya. Ini apa kro? Kali sui. Mak nalilu nintang kateman kepala kajena. Oh nasa surga ye surga. Kina tu dia boleh mak berang tena pak surga itu. Surga di bawah telapak kaki ibu. Nah itu tena. Teman nintang kepala kajena mana? Surga. Oh, Pak Kro. Ya asal kateman itu napa si burung. Ah, ko mo manu masalah ada kau nang luru ka macam mutaro. Ya mo manu. Ko cara na Pak RT di manyang pem kredit lah supaya kasih nak curi asal ko ki daftar pembagian sembako. Kalian sudah ajak masara. Angka janda balik bola aku 10 itu anaknya. Bah, kali wali wato sih pati mau manu. Mana ka janda 10 itu anak? Sedangkan janda 10 lu belum lupa bengkel eh. Aja memang ko 10 itu anak-anak. Denen lu le servis. Uang keling yang itu janda itu kita lu memang ditolak bengkel apa dia na lodak bau na lenyai bau na sesa. Tapi coba-coba mui kodang Pak RT minta tunjuk merako.
Kung apa ko tuh mbok manu tulisin ko yo lo. Baja atau sengaja ko tuh keseruntuk di Pak RT napi padang. Oh ya cocok nih. Cocok nih tulisin aja lo. Ayo, Pak. Ya. Tulisin Jo.